Development block asai khedum ningkan capso se sai hem chewang we pina phita Karbi Anglong Autonomous Council atum amek jangdon plate Krishna Timong pen kalili kalanglang Congress athan akoi kewan tekangki ahok kalipusti Congress pen lamflar PP Hindu Jagaran man chatum aronre pen kipon achainong kenepdun Kardom pini Karbi Anglong Life Media News salong penili Samit Jili Hansepi non arjik tha bertang ton pen Rong rop kapaching thur ponjia phanpura kibi pon rong mongwe development block asa hemalong kedam tang ningkan capso sepen BD open danglok saipu sai phetum methang asa hemalong chewangwe pina phita Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum amek jangdon clip Rong mongwe development block BD open danglok JE accountant gram seva kaphan chetong damji polote non ke Nagaon district Jakhala Banda alongansi Karbi Anglong arat damnangpu Athe Rongmongwe development block asai hemke abangarpum kedopen aphu kedo break jam abangarpum kedoke Rongmongwe sita aphu kedo abangke Nagaon district Jakhala Banda alongansi dokogajok sai hemasai do anta Jakhala Banda pensi pachun pambomlo ahok socheng thenta constituency angkangarlo rong roparlo kapaching thur ponje phan sai kibi pon Rongmongwe development block asai hem dota dopaka joina Bangso ablok asa hemalong BD open danglok saifu sai phetum do anta kedam tang ningkan capso sepen amethang asa hem chewangwe pin pensi sai do anta pachon pon bomdo Bangso alama puthak Karbi Anglong Autonomous Council atum kachini kenang sotpu hamphang asong atu matha ponse Karbi Anglong Autonomous Council em kache rong pipia phan pinpuralo pipajer damlo Lason thak thaksi KSA KSYF KFA asonga hen pensitame aphong em kache rong pipia phan alopajer dam data phita thang ang theka ve data puthak socheng thenta aradatum manghu mangra meta sonse dokoklo tangte pipot lo Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum BD open danglok JE accountant gram seva katum methang asai hemalong chewangwepu chini data phita meke jangdon clip mate non ke block asai henta Karbi Anglong pen direct pon ekpoma Mate BDO JE accountant gram seva katumaphan CM EM atum kacho pudoptong ke hai hedet loma sai hemalong kachewangwe arnisi kali chiklo ejon lapen ningkan isi chot kali ningkan cap anpin methang asai hemalong chewangwe derapita lapulson Karbi Anglong Autonomous Council pen kelang don prongabangke ningduk meme khangjang Arni Rongmongwe aradatum sai hemalong chonghong prongpo towar cholang dingpen anpar akaprek thangtawe lase Rongmongwe aradaphan matha ponra BDO JE accountant gram seva katumaphan methang asai hemalong pachewangpen sayamo do anta ladagamat paklempona sonte radaphan messenger pusi radpen ningjepon Rongmongwe pen lapsung terang Karbi Anglong Live Kedam tang preni phai kre hini arni Hamren constituency angkangar lolong Krishna Timong pendanglok ki ongdung Congress klembang phubang phiatum BJP asongalong chingbe donsi BJP apidong pachandun lo Krishna Timong inut kedam tang aporhot Congress asongalong inut media cell arpu ki klema banglo Alangli arpu pen chi obu baphi Congress asongalong klembang phubang phiatum aphan anti Congress kedukoka joksi nili Congress asongalong pen kachi obu Congress asongaphan karbok tekangalam ke ahok kalipusi golapi kramsapi amethang ahemalong pherangke amayalong ningjepon Pini golapi kramsapi pen kethan ponatengke anti Congress atumsi non Congress asongalong kedo bomloma Nili golapi kramsapi omputeronpi lapen Paul Hanse labang ke thomaphanse anti Congress pu nang arbok pon mapuse pherangke amayalong karju padopon Jongse nitum bangkethom anti Congress pulote Krishna Timong pen ang thek nang paklang vek nang jipusi golapi kramsapi pherangke athengno ningjepon man anti Congress punepu alangli ke Congress ke bang kanon het jonglang alangli ke chengsi SSDC pen si BJP long mol sing Timong heno chokche pojoini selangli Congress long manche war thulo Congress long chewar dat pen na pita alangli ahok leader manji Kamatha joini si district committee along alangli pan media cell api pono sitami alangli aning arlu kahi no gi chok chi ki du pensi bang aphan akoi pita pensi alangli BJP no posita no ne BJP me o alangli mol sing Timong elo pirthe dang kahi no nai puke
alang li abang putin man ta thano mitin along tin da thano sitami piniar ni ke alang li mol sing timung banel okki minai ke thek lo alang li sang long lo ham long lo punon ka chetan ke hala alang li kaning ji alam ke alang li patu joy un poma Krishna timung amithang jongjong ale ka chen jia phantu bangaphan akor pitap nangni konanat arata phanne kapang rumpen la anta congress side lupu jongpon lokchot puta golapi kramsapi pen pherangke amayalong ningje panthu Satgaon pen wiki be Karbianglong live Kedamtang preni phai cricket thamarni dongmuka ka havar longkam teron ahem thepolong kechengsi Bharatiya Janata Yuwa Morcha East Karbianglong district Klembangama kangni Labangso Bharatiya Janata Yuwa Morcha East Karbianglong district Klembangama kangni amailong amai phukimi Bidya Singh Ingti chepahem phuponsi thedong Klembangama ingni ponno Mayalong Alohi Aman Pen MLA Jairam Ingleng, EM Khonsing Rongpi, EM Lunsing Teron, EM Raju Tiso, MSc Richard Tokbi, Karbianglong Swachh Bharat Abhiyan Mission Kilang Charyabang, Dipjyoti Dekatum Chitongdon. Bidya Singh Ingti Non Hejong Mai Phuarpu Kimi Kangni Chotpenta, Mondol Krithok Sipen, Alongtin Mondol Klembang Atumaphan, Bang Phopho Kapachitong Theke, Kiklem Kedam Kemisen Ang Theklopusi, Dipjyoti Deka Ningjepon. কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ আগতকৈ বিজেপি যুৱ মৰ্চাই হওক বা বিজেপিয়ে হওক আমাৰ সাংগঠনিক দিশটো আৰু শক্তিশালী হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে আমি আৰু ভাল ৰূপ লৈ ভাল আমি ফলাফল লৈ আমি আগুৱাই যাব পাৰিম বুলি বিশ্বাস সম্পূৰ্ণভাৱে আছে এইবাৰ যিহেতু যুৱ কংগ্ৰেছ NSY আৰু তাৰ বাদেও আপোনাৰ নতুনকৈ যি যুৱ দল AJP আদি যি মানে গঠন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যুৱ মৰ্চাৰ মানে এইটো হিচাপত ভাবিব মানে মই সম্পূৰ্ণ এটা স্থিতি যে আজিৰ দিনত চব ইউথ সজাগ হৈছে পঢ়া দিশৰ পৰাই হওক বা BJYM Amai Phu Bidya Singh Ingti Kaninje Ponatenki East Karbianglong District BJYM Amai Phuang Hoi Anu Burman Pen Kangwai Pon Thegapot Kachoro Pajerpon Longkre Troksi Mondol MSc Angkang Mondol Singh Ponsi Kado Kawepen Bang Pharo Sirkebra Khikebra Narkepa Bang Phodum BJYM Along Nangkachirap Chetodon Tanglong আগষ্ট ৰাতি দিনাখনে অল অসমত গোটেই অসমত যেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ তাত মোৰ নাম আহিছে মাননীয় আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অনুপ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই মোক এই সুযোগটো দিলে ঠিক 26 তাৰিখৰ পৰা মই কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলে তো 26 তাৰিখৰ পৰা আজি প্ৰায় 1.5 মাহমান সময়ৰ ভিতৰতে মই 17টা MSc কনষ্টিটুৱেঞ্চিত এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত মই 52 জনকে এটা যুৱ মৰ্চা মণ্ডল কমিটি গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ লগতে মই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিত 65 জনীয়া কমিটি এটা গঠন কৰিব সক্ষম হৈছোঁ Karbianglong Aradaphan Ongdung Owekimi Aradatumke BJP Along Kedosiki Ongno Lasi Kewangji Lang Kedo Anta Wanglapsi Akimelopusi Pangda মানে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ এটো হৈছে আগত যোৱা ইলেকশ্যনত আমি এটা ভোটত মানে আমি 10 জনক 10 ইউটক আমি সামৰিছিলোঁ এবাৰ যেহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মানে বহুত সদস্য হৈ গ'ল আৰু সবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আহিবলৈ আগ্ৰহ কৰি আছে আহিও আছে আৰু বিশেষকৈ ইউথসকলে বহুত হেঁপাহ ধৰি মানে আমাৰ দলত আগৰ পৰাও আছে আৰু এতিয়াতো নতুন ইউথ যিবিলাকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোট কৰিব গৈ আছে Kedamtang Pen Langdamlo Pulote BJP Sarkar Atumsi Karbianglong Aradaphan Chelang Ponthek Chot Kapre Katumke Lang Ponthek Theloputa EM Rongpi Asang Hopen Ningje Ponthu News Report Roshan Hanse Karbianglong Live Tangte non malomso dihina mopan Birtangton Ponik Sinang Humridam ikha Dipu Rongsupialong Kicheng Sik Mate Non Hedjong Kangpumi The Tidy Town Dry Cleaners and Launderers Sakuladalong Nanglitum Anam Kijongpen Blanket Mate Kachiomapi Kachin Thanga Peri Osomar Aperi Karbia Pindeng Peseleng Pini Pekok Lapen Kaprek Aperi Kechogabar Sai Long Ikji Lapen Nanglitum Jongsi Akuladalong Kedam Japhan Apordu Redat Pusitami Matha Ikri Bangso Akulara Longpen, Keton Kevanavar Saisitami, Long Inchi. Lasi Humridam Ikha, The Tidy Town Dry Cleaners and Launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu.
Dihinamopi Puthat Bertar Jupon Teklona. Bokajan Police Station angkang Prenify Cricket Hamarni Ajo Porphan Narke Palom Bokajan Rongsopiadong Puroyate Abirialong Hindu Jagaran Manch Karbianglong Arotum Chepater Piponsi Aronre Penkipon Ongdung Chainong Kenepdon Lasonsi Kedamtang Penangan Arnipen Golaghat District Naughat Along Hawarpen Chainong Wansi Dimapur along Kejor Damdampu Abirtalong Si HJM Atumpen Langchari Ponbomno Bangsojok Kedamtang Prenify Cricket Hamanunge Porphai Narke Vapor Hodabangki Kadu Kabe Humtrok Sose Mahendra Pickup Alongpen John Thongchep Achainong Longponno Kilongpon John Thom Abangki Kithitango Lapen Kedo on Achainong Abangki Bokajan Police Atomaphan Hodaisi Bokajan Police Station along Pondepno Bangsohot HJM Amaipu Umesh Gupta Pen Kithanponke Non Hedjong Kedamtang Prenify Cricket Istiarni Lasso Asom Sengponno Lapen Bangso Puthak Ajar Dinkluipen Birta Longsi Patoya Bangki Nebdonlongno গৰুটা ক'ত ধৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকে এইটো আলুবাৰী ক'ত যায় এই গৰুবিলাক ডিমাপুৰ যায় কোনে এই গৰু সিন্ডিকেটৰ কোনোবা আছে বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি হান্নান বুলি ড্ৰাইভাৰে কৈছে হান্নানৰ হয় লাহৰি যান কিমান আছিলে গৰু আজি ইয়াত 33 মৰিছে নেকি গৰু 4খন মৰিলে 4জন গৰু মৰিছে এইটো কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে বুলি ভাবে আপোনালোকে চলি আছে এইবোৰ ডাঙৰ সিন্ডিকেট আছে এই গৰুকেইটা ক'ত বিক্ৰী কৰে ইহঁতে এনে ডিমাপুৰ লৈ যায় কিনে বিক্ৰী কৰে ডিমাপুৰ নিয়াৰ পিছত গৰুবিলাক কি কৰে ইহঁতে কাটি Bokajan Penananterang Karbianglong Live Det Piadangalong Kisu Kangdang Plobajok Kapathu Ahin Penangan Katikuk Dokoklo Bonta Non Unlock 5 Kepangdak Pen Ason Kang Pupon Asonsi Kapathu Ahin Sedami Ingpupono Bangsojok Kedamtang Prenify Cricket Hampen Jaipong Pathu Aklamalongta Inter Club Football League Kapathu Pangcheng Pontanglo Lasonsi Jaipong Sports Association Ahin Ben Pater Piponsi Kedamtang Prenify Cricket Hamarni Karlitang Kajok Ing TP Chikimu Amen Pen Jaipong Pathu Aklamalong Inter Club Football League Championship Kapathu Pangchengpon Kapathu Chengchiaprang Minute Istiapor Karlitang Kajok Ing TP Apan Kachikimu Asai Dengpono Inter Club Football League Championship Kapathu Mailong JSA Maipu Longsing Hansepen Kachari Pona Mailong Abarem Kasachan Bang Ratul Teron Alhui Sarpo Aman Pen Kachitong Donalong Abarem National Referee Regen Basumatareatum Chitong Arnikang Sam Porphai Ketham Abarem Kasachan Bang Ratul Teron Pensi Pathu Kapang Chengjiapan Ingpuponlo Bangso Kapathu Panalong Kecheng Si Arni Murong FC Aterang Lapen Bullet FC Aterang Angbongsi Kapathu Chengpon Kepathu Kechengpen Minute Phope Bullet FC Hinpen Sanjay Rongpi Kecheng Si Agol Thaponno Bonta Murong FC Atum Sitami Kethek Sermate Nat Aterang Sitami Kangtang Ragajok Murong FC Gol Pumni Thaponno Bonta Bullet FC Gol Ipumnatsi Kethabdonon Charajok Murong FC Atum Chepahai Ponno Bangso Kapathu Along Kang Saidon Mate Referee Abangphu Romit Timong Sarmona Tokbi Jeki Terang Fourth Official Referee Indroseng Rongphar Atumsi Langchari Dono Langhenpen Sarpang Ring Tikathar Karbianglong Live Tangte Pini Karbianglong Live Media News ke Lopon Sakang Toniklo Domi Thagmi Arnikimi